munda munya diba kubwichidila midi makwenzeka muditunga dijima to ne kudiba da isatu wajilolo chilamba chivopo balembeleje munsi kuamvide mukulu kupandikachi pankachinkachi Yesu kwele didi kolane Tatu njiteka moyo wanyu mubyanza byebe yeye mumana kwamba myako eyi kukola ye moyo mfumu wa basolayi babene Roma umwana bivo byenzeka kutumbisha imvide mukulu wambane bushuwa muntu ekavone bwa luto bantu bonso bavo mwabawo bwa kubanjila bwalo abo kumwana bo bivo byenzeka abi nanku kuvinga na bukwabo badituta byanza pachadi ne dibungama balunda bonso ba Yesu kabiji ne bakaji bavo bangulonda byangachile ku Galileya bavo bimanyine pabule bwa kubanjila byonso bivo byenzeka muvo mwene Yuda mukwabo dina jende Yosefu wa muchimenga cha Arimateya uva muntu mwimpe muchinyi wamvide mukulu mwinjile difika dabukelenga bwende uva kabidi mwene chipangu chikulu kadi kava mwanyishe muvo bene chipangu bakwabo bakose nsambo nansha maluma kwabo avo bubenza kuyeye kwa Pilato kulomba chitalu cha Yesu bashishe kutulula ye chitalwachi kumuchimu cha makane kuchishingila ye muchilamba chenza ne bwanda bwa michi kuchiteka mulukita lubo bubimbe mulubwebwe mulukitamu kaba banji kujikamu muntu mukwabuto muvwa mujitano nanku ditukujadikisha dikavu pakutwadisha bakaji bavo balonda Yesu byangachile ku Galileya kulonda bu Yosefu kutangila bulukita ne mwabo vo bateka Yesu bashishe kupingana bukwabo kulongolola bo mafuta ne mananshi bwa kulaba chitalu ditukujadikisha bakajabu kuikisha bilondishila mikenji ya ditunga